ni mu kiganiro tumenye isi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bijyanye n'impamvu zituma habaho uburyo bwo kwaguka cyangwa se wenda ikiyaga runaka gishobora kuba cyajya kikongera metero zitandukanye. Turafatira urugero ku kiyaga cya Tanganyika aho usanga kirimo kugira ingaruka zitandukanye zaba ari iz'imyuzure mu baturage batuye igihugu cy'u Burundi. Ndi kumwe na Christophe Uwizeyimana, niwe turi kumwe muri aya masaha. Harya buriya twavuga ko mufite ubumenyi mu bijyanye n'iki Christophe? Murakoze cyane. Ngira ngo mwari mumaze kubivuga, nitwa Christophe Uwizeyimana. Nize ibijyanye n'ubumenyi bw'isi, ariko nanone nza no kuba umunyamakuru ukora inkuru za siyansi ariko ifatiye ku bumenyi bw'isi muri rusange, guhazamo ibijyanye na volcanisme, iruka ry'ibirunga, uburyo ibiyaga bibaho, uburyo ubutaka bw'isi butatana, ni muri uwo mujyo muri rusange. Reka tubahe ikaze rero mu kiganiro tumenye isi. Murakoze cyane. Hanyuma reka tugaruke kuri iki kibazo. Navuga ko ari ikibazo kimaze gufata indi ntera. Mu byo narimo gusoma mu kanya nabonaga ko byatangiye na mbere ya za 2019 iki kiyaga cya Tanganyika kigenda cyuzura kirenga metero zacyo uhereye aho kiri nyine. Mu magambo makeya cyangwa se reka tunabiramburira duteza amatwi, twavuga ko biterwa n'iki kugira ngo ikiyaga kirenge metero ziba kiriho kigende ku buryo cyaba cyanateza imyuzure? Murakoze cyane. Wenda mbere yuko ninjira ku kishobora gutera ikiyaga amazi yacyo akaba yazamuka akarenga nivo yarasanzweho, reka wenda tugaruke ku miterere ya Tanganyika, kuko ni kimwe mu biyaga bya Afurika na hano ku isi byabayeho ariko bitewe n'umwihariko udasanzwe. Ikiyaga cya Tanganyika ngira ngo ni ikiyaga kimaze imyaka iri hagati ya miliyoni 9 na miliyoni 10-11 kibayeho. Kikaba cyaravutse, buriya kiri mu biyaga twita lac d'effondrement cyangwa se bya biyaga biba byaravutse ahantu kuko hacitse icyobo. Muri muvoma cyangwa se mu rugendo ubutaka bw'isi bumaze, iki gice cya Afurika y'Uburasirazuba habayeho guturika, ari naho haje kuvuka kiriya kintu twita umuhora wa Rift Valley. Ni umuhora ubonekamo ibi biyaga birimo za Kivu, za Ruberi na Tanganyika, kaza kuzana za Victoria. Tanganyika rero nayo yaje kuvuka ari uko habayeho guturika, ubutaka bumwe burarigita ubundi burazamuka, ya mazi aza kureka, kuko hari nk'imigezi ishyira ariya yohereza amazi muri Tanganyika, irimo nk'umugezi witwa witwa Kalambo ni umugezi utandukanya Tanzania na Zambia. Hari n'undi mugezi ubundi wambukaga ugakomeza muri RDC mbere yuko Tanzania ivuka, nako mbere yuko Tanganyika ivuka, ni umugezi witwaga Malagarasi, ni umugezi uturuka muri Tanzania. Ariko muri ya myaka nababwiye iri hagati ya miliyoni 9 na miliyoni 11-12, aho ubutaka bwa East Africa cyangwa se agace ka Afurika y'Uburasirazuba bwatangiye kumanyuka, hagacikamo uriya muhora wa Rift Valley wanaretsemo ibi biyaga tubona. Buriya Tanganyika iri mu muhora mu gice cy'uburengerazuba bw'umuhora wa Rift Valley. Rero urumva ni ibiyaga byavutse habayeho icyo nakwita kureka kw'amazi kubera ko hari hacitse icyobo. Tanganyika rero tuyigarukeho, wari umbajije umbwira uti bundi muri rusange niki gitera ibiyaga nka biriya amazi yabyo kuba yazamuka akarenga inkombe yarariho. Tanganyika urumva ni ikiyaga cyavutse, ariko nyuma y'uko ubutaka bubaye nk'aho bumanyuka, hagati hasigaramo uruntu rw'ubwobo. Amazi y'imigezi irimo nka buriya na Rusizi, nubwo igera mu Burundi ikitwa Ruzizi, ni umwe mu migezi iremereye itatu ishyira amazi muri Tanganyika, kongeraho ya Malagarasi ndetse n'undi witwa Kalambo utandukanya Tanzania na Mozambique. Yego, ya mazi yagiye areka muri bwa butaka bwagiye bucika, haza kuvukamo kiriya kiyaga, hakiyongeraho n'aya mazi y'imvura igwa kuri bwa buso bwa Tanganyika, kuko buriya Tanganyika ni ikiyaga kinini kiruta u Rwanda, gifite ibirometero kare bigera mu birometero kare 30,900, kingana n'u Rwanda wakongeraho intara y'Amajyepfo ushyizeho na Kigali. Rero ariya mazi yagiye areka ku gipimo gisanzwe, ariko ikibazo cyaje kuvuka ni ikihe? Kuko nubwo hirohaga iriya migezi itatu,
hari indi migezi isohoramo amazi, kuvuga ngo ni ikiyaga cyaretse mu rwobo hakiyongeraho amazi y'imvura agwa na ya migezi isukamo, ariko hakaba hari imigezi iremereye cyane isohoramo amazi. Umugezi uremereye ukuramo amazi ni uwitwa Rukuga, ni umugezi wo muri RDC, hakaza n'undi wa Lualaba nawo ni wo muri RDC. Iyo migezi yose iragenda igashora amazi mu mugezi wa Kongo. Yego. Ariko byaje kurangira ubushobozi bwa kiriya kiyaga n'ubushobozi bwa ya migezi gukuramo amazi kuyasohora bibaye bitoya kubera ko amazi yaranze aba menshi. Icyabaye ni iki rero? Mu 1970 urebye ufatiye aho, isi yatangiye guhura n'ingaruka z'ihinduka ry'ibihe ku buryo bukomeye cyane, ku buryo imvura yatangiye kugwa mu buryo budasanzwe muri aka gace ka Afurika y'Uburasirazuba. By'umwihariko ubwo ni nako tubonamo kiriya kiyaga cya Tanganyika, Burundi, Zambia na Tanzania ndetse na Kongo. Uko imvura rero yagiye igwa mu buryo budasanzwe, ariko biza kuzamba cyane muri ino myaka ya 2018 2019, aribwo abarundi baje kwikanga babonye amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yarenze inkombe atangira kubasanga mu nzu mu buryo budasanzwe. Ikintu cya mbere cyabaye rero cyatumye ariya mazi ya Tanganyika ageruka akazamuka ni imvura yaguye ku buryo budasanzwe muri kiriya gice cya East Africa cy'Uburasirazuba bwa Afurika, byongereye ingano y'amazi aretse muri kiriya kiyaga. Ya migezi ibiri y'ingenzi twabonye isohoramo amazi itakaza ubushobozi bwo kuyasohoramo, amwe arageruka. Ubwo ukiri aho ngaho Christophe, ko umuntu uduteze amatwi ko mwamaze kugaragaza ko wenda iki kiyaga cya Tanganyika gikora ku bihugu birenga navuga bibine, ariko noneho tukaba tubona ingaruka zigira ku Burundi gusa, twavuga ko ari kubera iki? Murakoze cyane. Ngira ngo mu myaka 2012 ishize, ari nabwo buriya birunga by'u Rwanda tubona biriya bya Muhabura za Sabyinyo nibwo byarukaga, ndetse buriya butaka buratumburuka cyane. Ni nabyo byaje gutuma igice cy'u Rwanda imisozi yacyo ihanama, ariko nanone ibice by'u Burundi nabyo bigenda bigira imisozi ihanamye, kubera ko muri iyo periode yitwaga Holocene hari igice cya Afurika y'Uburasirazuba harimo volcanism, ibirunga byararutse cyane ku buryo imisozi imwe yaratumbagiye, ibindi bice bikisanga byabaye ibibaya, biturutse ku gusekurana k'ubutaka, ariko nanone biturutse ku iruka ry'ibirunga, kuko marwo munsi y'ubutaka rwashatse gututumba, ibice bimwe birazamuka ibindi bica bugufi. Ku gice rero cyegereye Tanganyika, by'umwihariko ku gice cy'u Burundi, abantu wenda bageze Bujumbura barabizi, ni igice gisa nkaho gishashe, hagaragaramo imisozi miremire itari ku bwiganze cyane. Ni igice bigaragara ko cyari gise, ariko nanone biturutse kuri kwa gutandukana kwa bwa butaka bw'igice cya Afurika y'Uburasirazuba muri rwa rugendo rwitwa Continental Drift, aribyo byaje gutuma agace ka Bujumbura ari nako kibasiwe, ubutaka bwaho bwaritse buri mu gice cyo hasi ugereranije n'izindi nkengero zikora kuri Tanganyika nko kuri Kongo na Tanzania na Mozambique na Zambia. Yego. Ndetse na Tanzania. Nibyo byatumye rero Burundi bwibasirwa cyane ugereranije n'ibyo bice bindi, kuko imisozi yahisa nkawe ihanamye ugereranije n'igice cya Bujumbura kitse, ariko byaraturutse kuri kwiruka ry'ibirunga ndetse no kwa kwitazanya k'ubutaka kwabaye muri iki gice cya Afurika y'Uburasirazuba. Okay, ubwo murakoze cyane. Mwajya ku yindi mpamvu ituma nyine habaho wenda? Yego. Nari nkibisobanura ko imvura yaguye mu buryo budasanzwe, yongereye igipimo cy'amazi yari aretse muri kiriya cyobo cya ikiyaga cya Tanganyika kiryamyemo, bituma imigezi ibiri kuyasohora bigora, ariko nanone y'amazi yabashije kwiyongera asa nkageruka. Ariko indi mpamvu ikomeye ishamikiye aho, muri biriya bihugu by'u Burundi, Tanzania, Zambia ndetse na RDC, havutse ikibazo cy'uko batitabiriye uburyo bwo kubungabunga ibidukikije, gutera amashyamba, kubungabunga imisozi ku buryo amasuri ataba menshi, aribyo byatumye kuri ya mvura yaguye ku gipimo kidasanzwe yarakonkobokanye ibyondo, ibiti ndetse n'imyanda y'imisozi ituruka kuri bya bihugu bikikije kiriya kiyaga. Ibyagiye byikeneka cyane muri rwa rwobo amazi y'ikiyaga cya Tanganyika aretsemo, bituma
kwa kwikeneka kutuma y'amazi ageruka azamuka birangira yibasiye cya gice cya Bujumbura, cya gice cy'Uburundi gikora kuri Tanganyika, kubera ko cy'ubutaka bwacyo buritse, nta misozi ihanamye ihari, birangira y'amazi agerutse kubera ya deposition cyangwa se kwa kwikeneka kwa ya myanda yagiye ituruka ku myuzure, yagiye ituruka ku butaka bwagiye buriduka butewe na ya mvura yaguye ndetse iri no kugwa n'uyu munsi mu buryo budasanzwe muri iki gice cy'uburasirazuba. Yego. Ikindi ni impamvu ishamikiye ku miyaga izana imvura muri iki gice cya Afurika y'uburasirazuba, ni imiyaga ituruka mu nyanja y'Abahinde, kubera ko imvura yiyongereye n'imiyaga izana iriya mvura yongereye umuvuduko, ku buryo iriya miyaga yahushye muri ino minsi iri guhuha ikiyaga cya Tanganyika cyane, kuko urumva n'amazi yacyo yabaye nk'aho ageruka. Ikiyaga cyari kiri mu gice cyo hasi mu rwobo muri efondroma, ariko kubera kwa kwikeneka kw'imyanda yazanywe n'isuri n'ibindi, amazi yaragerutse, umuyaga uri kuyahuha cyane kubera uwo muvuduko wiyongereyeho bitewe n'uburyo ubuhehere bw'umuyaga uhehereye uri guturuka mu nyanja y'Abahinde uri kugenda uza muri iki gice cy'uburasirazuba, ndetse bigatuma ukurura ya mvura, ariko uwo muvuduko uzana unahuha amazi y'inyanja y'ikiyaga cya Tanganyika, bigatuma ageruka akazamuka. Nk'ubu mu Burundi hari aho yazamutse muri metero zigera mu 10, ni uburyo budasanzwe butari bumenyerewe. Iyo ni impamvu nanone ishamikiye kuri ya miyaga izana imvura muri iki gice cy'uburasirazuba. Indi mpamvu rero ni impamvu nigeze kugarukaho ijyanye na continental drifting, ni uburyo ubutaka bw'isi bugenda bumanyuka bwitazanya. Ngira ngo abakurikiye ibijyanye n'ubumenyi bw'isi bazi yuko ubundi ubutaka bw'isi yacu bwahoze bufatanye. Hari buriya ucunze umugabane wa Afurika ukarunguruka muri Amerika gatoya, ubona uramutse ubikuruye ukabyegerezanya byahita bimatana bigahura. No kuri Afurika none niko byagenze, ku buryo hariho yuko no mu myaka miliyoni 10 iri imbere, hagati ya 7 na miliyoni 10 iri imbere, ibihugu byacu nk'u Rwanda, Burundi na Tanzania bizaba byarakereye cyangwa se byaramanyutse bigwe mu gice kisa nkaho ari igice cy'inyanja, kuko ibi biyaga biri muri wa muhora wa Rift Valley, by'umwihariko ubwo ni ugufatira kuri Tanganyika ukazamuka kuri Kivu, ukazamuka kuri Albert, ako gace kazamanyuka kuzamuka kugera muri Ethiopia. Icyabaye ni iki rero? Bivuze ko ushaka kuzisanga ahantu nk'uko tubona Madagascar cyane rwose, kuko abahanga hari abashakashatsi bakoreye ubushakashatsi mu gace kitwa Afari hariya muri Ethiopia, basanga iki gitare ubutaka bwa East Africa cyangwa se bw'agace Afurika y'Uburasirazuba bwicayeho kikumanyuka ku muvuduko uri muri santimetero zikaba muri 2 kijya mu nyanja y'Abahinde, kubera ko rero kimanyukira muri wa muhora twabonye wari Rift Valley y'Uburengerazuba, ari urimo bya biyaga turi kugarukaho birimo guhera kuri Edouard, Albert, kumanuka muri Kivu na Tanganyika kugenda no muri Lake ya Malawi. Biza uko gusaduka bituma ubutaka bumwe bwitazanya. Bivuze ngo uko nko kuri Tanganyika buri kiri kuba, twabonye ko muri rya ruka ry'ibirunga no gutumbagira k'ubutaka mu gice cya East Africa byabaye mu myaka iri hejuru y'ibihumbi 12, byatumye hari ibice bimwe byika cyane nk'Ubujumbura mu mujyi ukikije Tanganyika. Ariko uyu munsi uko biri bwa butaka bugenda bukaka, bumwe bujya mu nyanja y'Abahinde, ubundi butakara ku gice cya Kongo, cya gice kisigara ruguru by'umwihariko gifatiye ku mujyi wa Bujumbura gisa nk'ikimanuka. Y'amazi ya Tanganyika nayo urumva uko harimo imyanda iri kugenda ireka, agasa nkageruka agaruka muri cya gice kiri kwika itakara cyo kiri kuri Bujumbura. Iyo nindi mpamvu iri gutuma amazi ya Tanganyika agenda asa nk'asatira umujyi wa Bujumbura cyane. Yego, izo ni zimwe mu mpamvu nyamukuru umuntu yavuga ziri gutuma amazi ya Tanganyika agenda asatira anafata ibice by'ubutaka abantu benshi bari batuyeho mu gice cya Bujumbura ndetse n'ibindi bice bifatiye kuri Tanganyika by'u Burundi. Chris, ko hariho bimwe mu binyamakuru narimo kugenda mbona hashize iminsi mbona basa nkaho babreminga cyangwa se wenda basa nkaho bagaragaza ko leta y'u Burundi yasesa ibirenge cyangwa se yagiye yasesa ibirenge mu bijyanye n'uburyo bwo kubungabunga ikiyaga cya Tanganyika ndetse no gufata ingamba kugira ngo
wenda birinde n'ibibiza. Ubundi hari gukorwa iki kugira ngo Burundi bwirinde bino biza? Ese baramutse bo bagize icyo bakora, ibindi bihugu byo bikora kuri Tanganyika ntibagire icyo bikora, byo hari icyo byari kuba byatanga? Murakoze cyane. Ubushakashatsi kuri kiriya kiyaga cya Tanganyika bwigaga ku buryo kiri kugenda kikenekamo imyanda. N'ubushakashatsi bwatangiye kera cyane nko muri za 1994 abashakashatsi bari batangiye kugaragaza ko Tanganyika nk'ikiyaga gifite profondeur cyangwa se uburebure bw'ubujyakuzimu burebure, kuko buriya hari aho ushobora gusanga amazi yahari ku butumburuke muri profondeur ya metero zirenga 1400. Bari bagaragaje ko kiri kugenda kirekamo amazi ku buryo batanze imburo y'uko ibihugu byegereye by'umwihariko nk'igice cy'u Burundi cyari gifite ubutaka busa nkaho bwita cyane ugereranije no ku nkombe za Tanzania na Congo na Zambia. Bari bagiye baburirwa yuko badakwiriye gutura mu nkengero cyane za Tanganyika, ku buryo hariho n'umuburo uko byibuze bagakwiriye kuba bari muri metero 150 kugira ngo ikiyaga kizagende gihumeka, kuko babonaga ko amazi yacyo ashobora kugenda ageruka. Rero byagaragaye cyane muri 2019 ubwo amazi yagerutse ku buryo yiyongereye, yazamutse muri metero zigeze muri 2 ku buryo budasanzwe. Ariko abashakashatsi bari baragiye babigaragaza ku buryo wenda habayeho wenda kwirengagiza, bamwe bakajya kubaka amahoteli n'inzu nziza iruhande, ariko ubundi hariho umuburo yuko mu bijyanye n'imiturire no kuhashyira ibikorwa remezo bakwiriye kwitaza, nibuze bagafata bakarengera rya tegeko rya metero ziri hejuru y'150 uvuye ku kiyaga, kugira ngo y'amazi uburyo azagenda azamuka biturutse kuri za ngaruka za deposition cyangwa no gusaduka k'ubutaka n'aya miyaga n'ubwiyongere bw'imvura zitazabangamira abaturage. Rero ubona ko icyari gukorwa ni ugukurikirana imyubakire no kuhegereza ibikorwa remezo. Ikindi kwari ugucunga imisozi yegereye kiriya kiyaga, hagaterwa ibiti, isuri ikarwanywa ku buryo ubwiyongere bwariya amazi bwari gukumirwa. Ariko ubona ko habayeho nyine uko kudakurikirana iyo plan ndetse n'ibyagaragajwe n'abashakashatsi. Bivuze ko ubu ngubu se hari nta gikozwe, byazagira na Tanzania bikagira muri DRC bikagira na Zambia, nta gikozwe wenda mu rwego rwo kugira ngo hagire wenda igikorwa kibaho mu rwego rwo gukumira ibiza? Murakoze. Ngira ngo nk'ubu Tanganyika amazi yakira ni amazi aturuka ku mvura ubwayo, ni amazi angana na 90%. Imvura igwa kuri bwa buso amazi ya Tanganyika aryamyemo, nayo amazi aturuka imusozi kuri bya bihugu bikikije kiriya kiyaga. Igikenewe ni iki rero? Hari icyakorwa byanze bikunze. Igikenewe ni uko ibihugu by'umwihariko byatangiye kwibasirwa nk'u Burundi bikwiye gufata ingamba cyane mu bice by'imijyi ya Bujumbura, bakahatera ibiti, bakarwanya isuri ku buryo buhagije. Ariko nanone hakabaho reforme, impinduka mu bijyanye n'imiturire ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Birumvikana ko ya ntera birengagije bakwiriye kubitekerezaho ku buryo bagomba gukumira abantu kongera gutura mu nkengero cyane, kuko wumva ko hakiri impamvu zizatuma amazi y'ikiyaga cya Tanganyika gikomeza kwiyongera. Bityo hakwiriye gukumira abantu bubaka mu nkengero ndetse n'imyubakire igahinduka. Ariko impamvu yihuse nako igikorwa cyihuse gikwiriye ni ukubungabunga inkengero za Tanganyika, harimo kwa gutera ibiti no kurwanya isuri, cyane bwo ku bice byibasiwe cyane birimo Uburundi. No kuri Tanzania birabareba, kuko naho ibice bikikije Tanganyika ntago imisozi yaho ifite ubutumburuke bukabije cyane, no kuri RDC ndetse na Zambia. Ikindi nanone ni ugusigasira ya migezi isohora amazi muri Tanganyika. Imigezi nubwo imyinshi yerekeza muri Congo, nahoze nkubwira imigezi 2 isohora ari amazi, nayo usanga kenshi kubera amasuri yarasibye ku buryo itakibasha gusohora amazi ya Tanganyika neza. Ibyo nabyo biri mu bintu byakwiriye gushyirwaho imbaraga kugira ngo Tanganyika idakomeza kugenda amazi yazamuka. Ibyo numva ari byo bishobora kuba byakemura bikanadindiza ibyago Tanganyika iri kugenda iteza. Buriya mu Rwanda natwe dufite ibiyaga bitandukanye, nubwo wenda twavuga ko bitangana na Tanganyika, ariko wa mugani
ngo inkoni ikubise mu kiyaga uyirenza urugo. Hari isomo dukwiye kugira wenda ku baturiye ibiyaga, ubwo ndavuga bya hano mu Rwanda cyane cyane wenda nk'ahangaha dukorera wenda ikiyaga cya Muhazi, nayo masomo dukwiye gukuramo wenda nk'abakoresha cyangwa se nk'abaturiye ikiyaga cya Muhazi mu buryo nka buriya. Urakoze cyane. Ngira ngo leta y'u Rwanda yo ni ireba kure, yaranabitangiye. Buriya hari gahunda zikorwa muri REMA, bajya bagira uburyo bwo gusigasira ibiyaga. Ngira ngo hari n'itegeko rigena uburyo bw'imiturire, ku buryo hari bwa buryo twahoze tuvuga kutubaka hafi y'ikiyaga muri metero n'imigezi. Ngira ngo nabyo barabivuga muri metero ziri mu 150 gutyo. Hari uburyo bwo gusigasira no gutora imyanda mu biyaga, ku Kivu barabikora, naho ubwo Muhazi byanze bikunze izo gahunda zirahari. Ariko nk'uko n'ubwo u Rwanda rwabitangiye, ariko byanze bikunze kiba kitweretse ko rukwiriye gushyiramo imbaraga rero aho zikenewe ni kwa gusigasira inkengero z'ibiyaga, haterwa ibiti, harwanywa isuri, ndetse hagashyirwaho buno buryo n'ubundi gahunda ya leta yimirije imbere bwo gukora amasuku mu biyaga, harimo gutoramo ibicupa, amasashe n'ibindi bihungabanya ibinyabuzima byo mu biyaga, ariko n'amazi muri rusange y'ibiyaga bigashyirwamo imbaraga kandi bigakangurirwa buri wese. Ibyo byazatuma u Rwanda rutazahura n'ibibazo biri kugaragara mu bice by'u Burundi mu nkengero za Tanganyika. Kuri reka tubashimiye, murakoze cyane. Murakoze cyane namwe kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo tuganire, tugaruke ku bibazo ikiyaga cya Tanganyika kiri guteza abatuye mu nkengero zacyo, by'umwihariko ku Burundi. Yego, umunsi mwiza. Murakoze cyane nawe.